Ljubo ga je dal, da ga sprobamo danes, sedi. Ne moram reči, da sem drugi danes. Kaj ima tu kamero ali kaj? Kaj pa to kupim? Zdaj sem v Hoferju gledal ene Soberge, pečki, pohodniško piše. Uro, tako ima biti dolgo. Ja, danes je... Vseh metrov. Čestitke. Čestitke, Ivan. Vsem čestitke, tebe čestitke. Za? Dan osvoboditve. Danes je dan Za zmage. Ti Rusi domeli parado, ne danes. Se bi bilo prav, da bi imeli praznik, a ne? Ja. Vse je praznik, sam. A ste brali v delu kaj, kdo je gledal? Smo brali. Sam prva stran je... Fajn slika je. Tista je fajn slika. Ja. Dobar zadaj. Notar so pa sam Kajzerce, sam Kajzer je nekaj napisal. O zmagi, ne? Drugega nisem videl nič. In to, kako bomo leta